Najaktualnejší témy na tým schodu boli združovanie do za drugoch, analýza 2018 roku, pitanje jak i kadzi dalej u ovocárstve, potom bolo slova o mechaničným orezovanju ovococh, o ochorenjoch u magazinoch, a tiež i o černicoch, ktorí še baš šíria u centrálnej Srbiji. Produkovateľe nezadovoljne so cenami ovoci, okreme zo cenu jablukov, ktorý rosijske trgovišće toho roku uvoži u simboličnih količestvах. Думам, že Rusija každого року šitsko vecej ma svojih povrchnostok i šitsu vekšu produkciju jablukov ma doma. Z drugog boku, не знам, у нас се трошка отварaju, наводно вивожиме то, не знам, приповедка, že не знам, иде за Кину, або таці, тамаль, але ми, як производячи, я так приповедам то око тих, хто веша продукцію яблуков. Нас tu nije дніхаці, бо тоді, кому ми продаваме, вони нам давають досить низьку ціну, вони кидаться заробляють, але ми, нас tu nije дніхаці, дом, že to ti mali, drobni proizvođači budu prepadati pomali. Jedini ratunok za malih i nezdruženih produkovateľov jablukov u združovanju, co bez konkretnej a nedeklaratívnej pomoci države ne bude vyvodljive, hoće po naših valaloch u vekšim čišle počali zjavovať i za drugi, zakujúci Ministerstvu za ruralni rozvoj na čolje so s Milanom Krkobabićom.